Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariya, mga datuna kung mga baiya kipagadatan, mga Muslim. Panutulan akan sakano sa mapi atutulan. Miyawlawla si iko Abu Bakar As-Siddiq agus Umar ibn al-Khattab. Gi mga pagariya na ayaka panutulan tanu saya na antano kekuwaisan dauan amapiyah. Agi yang kaya di kapakapentag mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalu-kalu na maalin yan subetad tanu, wad nagalabakatanu amaratan mi pagawatanu na aya kabubayan tanu naging kutua di kang galabakasi ko mga pipiyang. So Abu Bakar As-Siddiq na katawan tanu was kaniyan o dinamya balus kaniyan na khalifa datu mga Muslim. Saging kutua masaniyan ng mga bangsami na adena bai. Buta di pakailay apa disikong detu anian na pagalima anian tigitanua pagalaga anian api pandinian tunganay sabab sagiang ko to kababaloy o Abu Bakar As-Siddiq detu mga Muslim nakatawan niya na adna kabenar unagiang ko to bai na sukiya patay o Abu Bakar As-Siddiq na ayam yakasambi adatu na so Umar ibn al-Khattab na initaros o Umar agiang ko to akapagalima sagiang ko to apaman na ba iya buta miya kayo sana so Umar na inikatan niya nagiang ko to bai nagiang ko to iniikat yan nun kurma panganang ka nagiang ko to bai na adinamya ng kaunagiang ko to bai sa piya kayo saan niya so Umar atigyan ino batigyan na miyatay so ginawain ka aso Abu Bakar As-Siddiq miya mamasa so Umar kagiyan ko tuwa ba ina da apadiyan sagiyan ko tuwa darapaian da ba no pakabalita sagiyan ko tuwa kaya patay Abu Bakar As-Siddiq tigo Umar anda nga kaya to kawi amiyatay so Abu Bakar As-Siddiq natigagyan ko tuwa ba giyang ka iya panganang kan tamar ini bagay karakan nadang katigyan na kuwa isaud naman ito Masya Allah YouTube apa man na ipagi ka to na korma o Abu Bakar na miya kang bida agugyan ko to ipagi ini ikato na Umar ibn al-Khattab naman naging ko to akang bilang ataw di tanudun ng kakawa. So ulaw-ula amapiyaw mga sahabaw Rasulullah bulaburun so Abu Bakar naman sa katanong mga Muslim na aya ka kukumplito o para tiyatano nakabubayan tano so mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langulangon siran da ba tano kiran ikagud kaya bubayan siran wallah kaya bubayan siran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigagyan ko tuwalo ko agian kaya tigyan inibigay ka na tamar na dang kaon ko agian ko tuaud. So Abu Bakar na igira pambagana ko niyan sa tamar na bibilang at tawan niyan naguda paman na od matatago sa giyang kaiya korma na so Umar ibn al-Khattab na kagiya ko managyan agyang ko tuwa katero agyang ko tuwa lokas na miya kaguro ko sa kaniyan din miya kaguro ko mga pagariya na miya tero yan agyang ko tuwa katero yan alumiyangkap si iko mga Muslim taman sa agyang kaya masatano na kanagdan wagyang ko to kaya bukaan na katero Umar ibn al-Khattab at yan nalakad at abtal khulafa min ba'di kaya Abu Bakar aya maanaw to natigyan hay Abu Bakar radiyallahu an na sabenar lukawan agyang ko to pakasambi ang mga datu mga Muslim ko oriana ka ayam ana na dikegah nagu di praut nagyang ko to galbak amapya o Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mga pagariya kapakay sa gyang kaiyang masatano na da abatano udina so sabeud
na upama kugian ko tua tahu ada ba niya no mga pengguna na di niya naman bu penggelebakan sama pia. Ayabu iman to kebebayaan tanu nagian ko tua mga tao unggelebakan tanu sama pia na aarapan tanu kira naman bu agian ko tua balas agian ko tua galebakan tanu. Ayam mana sagian kaya masa tanu nakam berbadala. Uding ga kekuai saguna nadi ga mambu penggelebakan sama pia nadi tanuanan soal. Api antu na ikipupan tagen tanu kung mga pagari tanu mga Muslim na aya pikiran tanu nagyang ko tua kababaliw tanu magariari. Api apanda mapengguna tanu kiran na gyang ko tua kababaliw na Muslim na kebubayan tanu siran sadin sa kiugup tanu kiran na penggelebakan tanu. Uway. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sama da kalamapia. Wanto na ikasabut tanu sa giyang ka iya tutulan amapia na comment niyo sa giyang ka iya paman na ipagpost tanu mga pipia. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.